Pemirsa, status Indonesia dados tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia U20 sani kecabut. Kejejahang mawasana kaon ring pengrauh wisatawan ke Bali. Santukan Stadion Iwayan Dipte Gianyar. Kedadosang Silitunggil genah pertandingan Piala Dunia U20 sani keaptiang sida nincapang okupansi tingkat hunian kamar hotel. Nampenin Indike Inucap, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarta Putra Mausang, pemargi Inucap nenten dahat mausana majeng sektor pariwisata ring Denpasar. Santukan pariwisata ring Denpasar ngelimbak ageng ring DTW Sanur. Manut dane sane dadas leisure tourism mancanegara, pamekas majeng wisman sane rauh saking Australia saha Eropa. Puni kemawinan, kuang deang nyane Indonesia dados tuan rumah Piala Dunia U20, nenten dahat mausana majeng pariwisata ring Denpasar. Lianan punike ring wewidangan sanur nenten ake hotel, sane side nyangkupin pabuat kamar kuentenan tim sepak bola. Bisnis Bali nguningayang.